Osama bin Laden tha ani ruala mitin rilruwa lo lut ngal chu ka operation ro puizia le an commando te chet fel zia kha diome ka operation kha kan hriat angin Afghanistana Kandahar airport atanga nei ania Pakistan ramria Pakistan sipai ho radar point an lo mana an han sui zuya Pakistan thlo an ani lo ti an hriat chu me kha chuan operation kha an lo zo fel man to a Pakistan ram an lo thlo chu san le dai to ni he operation hi Israel commando ten Africa khomol puya Uganda rama an mi te an san suwa dan ro pui taknan khai khin ani hiala Kovela commando operation ro pui berat siar ani to don ani ka operation kengko tu te kha US sipai thabik Navy Seals anti maya team 6 te an nia an chanchin tlang pui kan tar lang dor ani United States Navy Sea Air and Land Navy Seals tia kan hriat lar tak hi US Navy in Operation Force anei that berania SEAL hi Naval Special Warfare Command le United States Special Operation Command tenena intlun zom vekania SEAL hi kumsang ka chekwa somruk pani January ni khatachang khan mumal taka manchan chau ania vo in thleng hian thatakin na ala thokreng ani United States Navy noya omania tui boruak le khomwala na thok thei tura abik taka training pack an ni US Special Operation Team an ni angin Navy Seals te hian natin reng an thok thei ti ila kan sei sual om love helbei te rui hlowa sum ton na te mi chan suat te le thil dang tam tak an khoi ani an mun pui hi Coronado California Little Creek muna omania minglempo pathum ngot anaya Frogman the teams le green face ti te point an ko thirani US Navy Seals te hi Indo pui pahni na atanga din kha ania an din tir hian he ming hi an pungal lowa US in sipayam mo na an satawanga an din ani he sipai pol hian longsuak tur le ron thleng tur an boi pui ber thina he sipai pol wang hian amphibious scout le radar school chu army le navy tatang kop chuan sangka sakwa somli pahni khan an dina he tatang hi chuan tuilama chet mai baka khomwal lama chet an zir chhota zela anu loka chuan naval combat demolition unit tin allowing chhota ani he unit hi United States Navy a sipai tuile khomwala chetal heitura special group din masak ber ani angin kumsanga zakwa somli pahnia operation torch North Africa an nei chum khan hlotling takin operation an nei ani John F Kennedy po khan he unit hi angai poimo hlea kumsanga zakwa somruk pakhat meni somni panga khan US Congress a atu soina he unit ti chakman hian US dollar million za sena huam thu asoya heti hunlai hi mi zongjong in thla alon an boipui lui lai kha ani hunakal zela he unit hian ngai pe mo hlo chho zela kumsanga zakwa somruk pakhat march kha chief of naval operation Earlsburg chuan guerrilla le counter guerrilla unit tin rota he unit hi tui khomwal le boro ka che thei tura ruwa manania heta chang hian Navy Seals hi aron piangta ani aming Seals anti po hi sea air and land ti na mai ania tuipui borok le khomwala che thei vek tur operation nei thei vek tura duan le training pack vek an ni wang ani Navy Seals te hi khovela sipai thaber tur an ni awangin training hi anuluk ema Khovela sipai training hau tak ber ti zinga pakhatania andu uluk ngang aniang training zinga za somni chau an thlang suak thina training zinga za somria te chu an drop out thin tin ani chu Navy Seals training tur po hian commando training chuak to te chau an thlang thina heta chang mai po hian an training hau tak dan tur chu a hriat the mai ome Seals commando te hi ral thuam chi sang sang mang thei vek tur khopa training nei tha an nia ral thuam po hi US siam an mang tlang puya US siam ani lo point an ma nin an du ang taka an khoi dang lam chau an mang thin combine M4A1 an mang na sa hlea pistol an pai veka an operation nei tura zirin ral thuam hi an thlang tlang pui thin ani SEAL team hi group nia Naval Special Warfare Group 1 West Coast le Naval Special Warfare Group 2 East Coast a te an thena he group hi Naval Special Warfare Command noya an nia an hun pui chu NAB Coronado California ni
Original SEAL Team Vietnam War Kaltekha Group nia thinan nia West Coast Team le East Coast Team ate an thena kumsang ni paruka chuan SEAL Teams hi pariat anom toa tuna SEAL Team a hi chuan Team 1 atanga Team 10 thleng an nom ani SEAL Teams te hi Naval Special Warfare Squadron emo Special Operation Task Force emo mangin khovel khoi hmuna apo na thok thei tura duan an nia SEAL Team te hi Navy Commander Command na hnuaia an ni kumsanga zakwa somruk pahnih vela SEALs din ania kumsanga zakwa somret pasaria Team 6 hi thri ania Team 6 ming puto lovin Operation Poimo Zualbi khoi turin United States Naval Special Warfare Development Group anti mai chu din tharania Team 6 te kha he group hian le an ni ti na ni chu amero chu achang chuan an hming hlui Team 6 tia soi ane tho thin boka he special force hi Naval Special Warfare Command noya omma se ani nataka chuan an ni che chuana tur hi chu Joint Special Operation Command lam thu dai ani thunga Army Navy le Air Force how to Lieutenant an command dai tina ni chu tuna hian an headquarters hi Dam Neck Annex Naval Air Station Ausina Virginia a omani SEALs Team 6 lovin din tran na hi Operation Eagle Claw anti mai kumsanga zakwa somriata Iran rama US Embassy terrorist ten an lu zil truma an mission te chan chuak tura operation an nei hlo cham trum khani in alanga heta tang hian commando thale zual abik taka din tu na halom chawa ka operation na Navy represent anga telve Richard Marcin ko chuan he team ruangam tur hi aduang chhota ani hetiang ani wang hian Navy SEALs hawro ro po Team 6 te hi chu abik le zual taka din an nia Operation an nei na tur po poimo top kho ka chau ani thin soito angin a command tu tak tak chu Joint Special Operation Command dai an ni awagin President thunei na liaw ani na chen om ome Osama thana tel commando telekhuma khan camera satellite ne na thlunzom sa a invu aveka chuwang chuan an operation nei alai zong kha command center watangin President Obama hawin engkim kha life in an lo en thei ani Osama thana khan CIA kai hruain Team 6 commando somli vel antela somni pali chu leilama an chet lain adang zong chuan boro katangin an lo veng thung ani